le suafa manu malo Yesu ke riso lo tātou alii ma lo tātou whaola. O te whaatalofa mwhaafeiroa i atuai i le paia ma le mamalu. Ua whaatasi le malu le neitai au a wale tātou taulangosi ma le tāpua inga. Whaatalofa atu fo ia i lātou o tāpua i mai penga te whailangi. Malo i le soifua maua. Whaafetai i le atua i le langi maina. Ai o maia tātou tāpua i ru tātou atua. Awae le lei o ia. Awae whaababau lava lona alofa. Vivi i atu au tou i le atua o atua. Awae whaababau lava lona alofa. Vivi i atu au tou i le li o li. Awae whaababau lava lona alofa. Praise the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Praise God of gods, for his steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, for his steadfast love endures forever. Tātou te tālo mo le ngang pa ia. Le atua sili e se wala ala i lalo lo ai ngā lotu. I le ava ma le mi ngau tele e tatau ai. Tu ina e o lātou loto ma fina ngalo i luma o la wafio. Ina se i e whaapa ia ma e whaamanuia i ai. E ala i le ngā ruenga ma mana lo wanganga. Fio mailo mātou watua. Tai ma tautai le nei tāpua inga ma le osi ngā taulanga. Ina ia i uatu mea uma mātou te whaia.
i le vi inga e te tau ai. Mātou te talo e ala ia Jesu Keriso lo mātou ali i ma lo mātou whaola. Amene. Tātou pese se laus futolu, se laus. Ole whaitauina o tuspaia. Tusi ole nei asai whasolonga tātou tus whaitau aso mō mai whenga inga fōu. Roma ilo nam tā upu e whā. Rā tātou whaitau whea wai mai whai upu e furu tolu. Wha ngata i le lua se furu lima. Bible reading for this morning. Book of Romans chapter 4. We will read in the Samoan translation verses 13 to 25. Tusia Paulo le kale sia i Roma ilo nam ta upu e wha. Whai upu e sfurtolu i le luas furu lima.
tātou whaitau whelafo iai. Whaafafonga ia whionga pa ia aro tātou atua. A waele I wholofola I nātu ia a pera amo, po o lana whanau, e whai mona tofi le lalolangi I le tūlafono, a e maua I le ame o tonu, ua I le whaatuatua. A wā le tūlafono e tupu mai ai le to asā. A wā pe a le ai se tūlafono, ua le ai se soli I ai. Na tūsia, ua outo fia oe whai matamao nu ue tele, I luma o le atua, o lea na ia whaatuatua iai, o le whaola ia o e uoti, ma le na te vala awina mea ua le ai, peisea I ua iai. I vai fo ilo na whaatuatua, e le I manatu fo ilo na tino uoti, po ua se lau ona tausanga, ma le manawa fo I o sara uoti. Mauti noa foi. E mawhai I a te ia o na whaia o le mea na wholofola ina e ia. Ai le I tūsia ona o ia lava, ua tā ua I a te ia. Ia whamanuia te le maile atua e ana whionga o tātou whaitau ma whaalongo iai. Ma ia tūma watu I le atua le vi inga, le whamanu, ma le whanetanga, nei maso uma se ia o I le whaabavau lava. Amene, o le tala mutamaiti. Talofa tamaiti. Taiao manuia tamaiti. Wa mai oto nei taiao. Lele. So we talked about encouragement this morning in Sunday school, but I want to follow that up with faith. Can everybody say faith? Faith. One more time. Faith. A fa Samoa, fa atuatua ia. Fa'atuatua, toe whai? Fa'atuatua, faith. So it's a short story, and I know we're out of school, but it goes like this. A student is in class, and the teacher asks, "Can you see the clock there?" And the student replies what? Yes. Okay. And again, the teacher asks, "Can you see that tree over there?" And the student replies, Yes. And again, the teacher asks, "Can you see that chair over there?" And the student replies, Yes.
And then lastly, the teacher asks, "Can you see God?" What does the student say? No. No. Student says no, so think about that. Then the student raises their hand and asks, "Teacher, teacher, can you see the clock?" What does the teacher say? Yes. Then the student asks the teacher again, "Can you see that tree over there?" What does the teacher say? Yes. Student asks again. Did we do tree? Yeah. Okay. "Can you see the chair over there?" And what does the teacher say? Yes. And then the student asks the teacher, "Can you see your brain?" And what does the teacher say? No. And then what does the student say? "Oh, okay, so you don't have a brain." Maybe. So, faith is believing without seeing. Faith is listening to God and trusting Him that He will help you and lead you where you should go. Even though you don't see God, faith knows that God is there. Even though we don't see God, that doesn't mean that God is not with us. The Bible talks about people who demonstrated faith. We talked about this morning Paul, who encouraged us and built us up long, long ago, and it's present today. So we were not present when Jesus was crucified or resurrected, but we believe that Jesus died and was resurrected to save us from our sins. And that is what we call, what? Faith. What is it? Faith. Afat Samoa. Fa'atuatua lele kele harmonini malis moana. Fa'atuatua. So, and I think faith is not easy, and doubts will be come all the time. But with God's word, teachings in the Bible, we can all increase and improve our faith. I think that's our story. So does anybody have a lesson for us this morning? Yes, Uilau. Always have faith in God. Always have faith in God. Can I get a big hand for that? Always have faith in God. Anybody else? And I think, if not, mine's is similar. Thank you very much, Ulau, for sharing that. So let's read that together, our one lesson, and you can have many lessons. And let's read together. Ia. Faith is knowing, loving, and following Jesus. Faith is knowing, loving, and following Jesus. And as Ulau shared, always have faith in God. That's our story for this morning. As you go throughout your events this week, at home, school, play, or whatever, remember to keep the faith. God is with you. Encourage one another, build each other up. Iliswa for Yesu. Amen. Mai ar pese la so nei ona whafonga le tala o le singa ti akono. Pese se lau tolu sfurvalu tato pese ai.
whaatai. Lau sunga tai tai nei tai au. Lea ua maua se lau rau le lei. Ia e wha leo ai se nganga whaatai ma le nganga vii le atua. I tu sai o le ase singa ti a kono nei tai au. A o na sou le vasa i le olanga nei. O na tātou silingia leo le atua. Ai uia i lea. Whawhetai i le atua i lona anga le lei. A o lea lofa sili ese fo i o le atua. Lea ua maua lunga ai le nei tai au. E uia ua awhea le tātou whainga malanga. Le wala au pa ia le atua. A tātou te le whai loto. A le mea sili o na tāua. A mia le tō tasi. A tu ua i tātou le tō tele. Whaftai fo i le atua. Tala oto le ase singa ti a kono le netai au ma nafi. Lau sunga te tai ma le malu tātou e kalesia. E ese le mawalunga le alofa o le atua. Le alofa leo le atua o mafuai no tātou mafuta le netai au ma tātou sila wha. Le nawa yaso tua nai, tātou te le lope tua mania. A o le anga le leo le atua mo li o mailo to soifua le netai au. Pui fe au mga luenga le wa yaso tua nai. Ao alo foi ma whanau sa whea ngai foi la tō foi fuafuanga. A le ua mawalunga le alofa le atua le neitaia. Lo manuia mea uma. A mata mai ai maunga te tele se i o a i alo ma whanau. Na usunga te tai, lo manuia le tatu e kalesia le anga le leima le alofa le atua. Le tangi al pumate. Pa ia ma le malu le tatu e kalesia, e le tō ta whailo, pe tō tau whailoa. Lo angia au pong sa mao le tono tātu ai ngaloto. Tātu ta talo whaatasi, le mawhatia tinai atu ono, ma le whanau ma le pai o ainga. Le ngate hoi lea, tinai a olonga, o wafo i le wala au se tasi o nā. Tātu ta talo mo i la tō nei. Ia iai le mawhana whana o le atua ia i lato. Ia o se tala oto leo le ase singa nei tai au mo lo whaalo au tele. Manuia le alo atu o tātu kalesia te tala lau whaalongo o wafo i se upfolfolo nei tai au. Manuia le alo atu lau sunga tai tai o wate ta ino tātu Sauniga ai mai se fo i se au taua mo nei aso. Tō matau wai le tātu whainga malanga mo lo whaalo tele maloro atu. Whaftai tele i le tala o le asiasinga ti a kono i lau whionga i le taitaifono, lau whionga i le ti a kono ke le mete manu. Ma lo le asiasi, whaftai so ta, ia whamanuia le atua i lau whionga i le ti a kono, ma le whalitua, ma le nofa'alo, nuia fo i lau tau ai ngā ti a kono. Le a tātou wa e lumo le atua i a tātou tatalo, tātou wifo matatalo. E pa ia lava lau fio le atua tōru tasi le tamale alo ma le ngang sa. O lou pa ia mātou langona i o mātou loto mo mātou mawhauwhau mo mātou tino. A wae te loto lotoi le me iai lo ainga ma lau whanau. A o tā puai ma vivi iae i la wafio. O lou mamalu ma lou sili ese lava lea le atua mātou te ofo ai. Wa oi ea le tangata ua e manatu mai ai. O ai le nei ainga lotu e a fio mai ai. A o ai fo i lo mātou whatau waa.
e te au mai ai le file mu i o mātou loto. O le vi inga o le whamanu ma le whawhetai tele le atua. E ui lava ina sou wā le tai. E ui fo ina langona le whanonoa i te tonu o le nei maafutanga ma le nei e ka le sia. Ona o nisi e pele le maafutanga i le soifua ma le ola nei ua mapu atu i o ua ao. Ai letu una ilo mātou anganga whaafitai tele i laua fio. A wā o lau alofa tu noa na e te pena i nai i mātou mo i tu aso whapenei. O le whamaoni o lau alofa le ali i malau sila sila mamao. Le mata i sau au fuafuanga pa ia. Na e ta pena ai le whātuatua o lau a inga ma lau whanau. A wā o lau fio o le alofa tūnoa e whamaoni. Whawhetai tele i lau wanga le lei le soifua, ma le ola tului o le nei e ka le sia. Uso a māloa ma nisi o a inga o mātou whaitapua inga. Le nawa yaso sa mātou ta ape ape. Tangata i lona maota ma le lawa. O le ainga i le lātou maafutanga. O i lātou e tāpuai matataro le awao sina sina o lau e kalesia. I lātou i le malosi o whiangai ma ngā ruenga mpolkalame ma fuafuanga umalava. Na ia mātou whanau i le lātou whātataunga. Ai maloa fua whawhetai pule. O mātou toe whisanga i au ruma. I le vi inga ma le whaamanu e le au noa. Sa e tau sialo lātou soifua. Sa whaamaru marulo wa lofa ma marutia ai whewa inga umalava. Sa whaatasi lo wa nganga i teimi uma. O lava i teimi wa maafatia ma le taunga le muai le soifua ma le ola. Olo o iai whaatasi la ua fio i o mātou loto. Mātou whawhitai tele le atua. Ona o lau e ka le sia ma lau tala le lei. O mātou a inga i luma o lau fio. Ma avea ai le whātuatua e mautinoa. O ala o au whaamanuianga i le soifua ma lo mātou ola. O lau tau singa ma mana i le soifua whaaleanganga. Wa e whaata mau a inga inai ma e fo ina mo i mātou le whātuatua ma le taritonu i la uafio. Wa e fo ina i mo i mātou le whaamoe moe. Wa e au mai ai a i mātou. Whaamanuianga o le soifua ma le ola whaaleanganga. E whai lea ma tapasa o la mātou sāwalinga i lea aso ma lea aso. Whawhitai na mawhitanga i tonu a inga. I nei mātua o mātua ma nei mātua ma whanau. A vea mawhitanga ia le ri ie. E iloa ma nino ai. Au fuafuanga tu umamao mo a inga. Ma le tangata lava ia. Awa o mawhitanga ma le loto i whale e whausia i le alofa. E tausi i le whamaoni. E a puti puti i le vi inga i la uafia o wa o lau fina ngalo lea. O mawhitanga ua e tō i ai au whamanianga. Ua e au mai ai le ono sai ma le whaparepale i mātua. A wale ati na enga o a inga ma whanau. Whawhetai lau tamau a inga i le tō wha ma le utanga. Mai lava i lau au whai ngā ruenga. Ta mama tina mātutua te tai whono ma le lau a whono ma lau e kare sia. Tofu sia i mātou re ia i mawhau whaunga wa e fua ina. E tuu whātasi a tia e ai lau ngā ruenga. Tā leni maanga waa. A wawi inga ma pesenga.
Ta leni manga vaa isi ufufonga e whaonga le lei. Ta leni manga vaa o le soifua ma le ola tāpua. O ata ia o le whatua tua e mautinoa. O whauringa vaaya ia e te whina ngalo iai. O le sila sila mamau a le tangata whatua tua. Iau fuafuanga mamana wa e tāpena mo i mātou. Whaftai au a fionga pa ia mātou te whaita wai le aso ma le aso e peifo i o le neitai au. E a o a on whatonu tonu i mātou. E whaamanatu mai a i mātou lau whina ngalo wa e whaata ota. Whawhitai lau a nganga pa ia lo mātou atua. Le mā losi mātou te ngawhati ai. Le lalo langi ma le o langa o mātou wola ai. Siri siri la mātou whawhitai lau a lofa whaamaoni i a lofa tūnoa. Na e o si ai le tāulanga tu tasi e ala i lau aro pele o Jesu ke riso. O mātou fua e whaamanatu i le neitai ao la na tarisuanga. A wā o le whaavae lea o le mātou wola whatuatua. Tu maula o fior vi inga. Tu maula o fior le whanetanga nei eo o i le whaavavau. Le tua lo whae. Waesi la fia lava le natura o le tangata. Elena tia fo i o mātou se i o Roma. A wā o lau sila whanga mana o lau sila whanga e ati. E te sila fia o mātou loto. E ati lau sila whanga i o mātou mawhauwhau. E si sila fo i au fofonga i a mātou wanga ma mea mātou te whai. Lea tu ai. Ua sala la mātou wanga. A wā ua whātaitai ngongo lo mātou wola. Ua mātou pā ie ma au ngatata e tatalo ma mawhauwhau i la ufio. Ua mātou le whaamoe moe i le tele o teimi. I le musu musu mai alo wanganga pa ia i mea e ao no mātou whaia. A ua mātou whaamoe moe i lo mātou poto e au ngavale. Malo mātou i loa e ngata mai. Mātou whaato ese le ari ie. Ona ole papau o le mātou vaai i lau fina ngalo. Wa mātou pōngi sā i au fuafuanga mo le mātou ola. O mātou tiute na e tuina mai e whaatino. Tau tino i au ruma le ari ie au whaatumtumu lima. O au mea lofa na e fo ina mai e whaasoa. Tau tino i la ufia o mātou matau. O lo wanga le leina e tu ina mai mātou te tufa atu. Au o mātou avatu le anga i e mātou te ita iai. O mātou le ola whamangalo e pei ona e a o ina ai i mātou. Lo mātou whatu atua le ri ie. Ua solo muri ngō fie. Mātou to ele i au luma i le neitai au. I le nganga o le salamo ma le whamaun. I le nganga o le mātou whamoe moe ma le mautinoa. O lo alofa tu noa e whamaun. E te whamangalo ina ai i mātou. Whamamamwha pa ia lo ainga ma lau e kalesia. I le nei aso sa. Ma le nei masina ua whaangasolo. Mātou wala au i lau fiole di ie. Wa e sila fia lava whaanonoanga o whea ngai ma i mātou. Mātou tatalo mo lau wha mai senga. Le tinai ato ono ma le nofa alo ma ainga. Ona ua e wala awina ma wha maana waina le soifua. O se tasi o tamamatua le ti a kono. Le fionga ya mitiloa li lo maiava. Whaamanuia la ua fio le tina. Lo file mu ma lo mana le ali ie. Whailea ma la tau taula. Le mala malama o lo walofa ma lo toi tu manu ma lo. Ia i ai lea ia i la tau malau e ka le sia.
mana tua fo'i la mātou te tālo le li e. Le tina ia o longa ma le tamai a sione ma le ainga. Ono se tasi o alo e fasino ia i la ua. Ua tu ua le whaafua se i le mafutanga. Wha mawhanawhana lo wanganga wha pa ia la ua fiolo la tau wha moe moe. Wha tele lo la tau wha tua tua. A ia wha amatala loto pea Yesu ke liso morona toi tu manu malo. O la mātou te tālo fo i lea mo i lātou uma o whea ngai ma whanonoanga. Talu le malanga le maliu ma le oti. I fo mai alau whamanuia le ri ia ina i o mātou ta māma tina mātutua. Whata mau a inga ina pea lo lātou soifua ma le ola. Fo ina ia i lātou le oli oli ma le fia fia. Whatu mau ina pea ma le mautinoa. Lo lātou sila alofa ma le sila mamau. O lo soifua la ufio e te tausi ma whapere pele ia i lātou. Whamanuia au au whainga duenga i tonu o lau kare sia nei. E nane fo i le pulenga le matanga duenga. Ma so o se whata o whaitaulanga. Whamana lo lātou soifua tautua i la ufio. E ala i lau e kare sia. Mātou te tālo lo mātou atua. Ia e whaamanuia mai ina i o mātou a inga taitasi. Mātua o mātua mana i urunga rii. Tausinga o a inga, ngā ruenga o whenga iai le tautuaina o lau e kālesia. Le ri ia lo mātou atua, ia iai lo walofa ma lo uanga le reitele. Fo ina le malosi tino ni mawhauwhau ma le anganga. Ali i matamaitai, mātutua o le nei e kālesia i le i whaiani a inga. Mātou wala au i la uafio le li e. Whamanuia mataitai e la uafio. Me uma o lo lātou whenga iai. O e o whengai ma le tausinga o a inga. Le li e whamana la lātou tautua ma le au aunanga. Na ia mātou whanau tupuranga talavou ma le au ngā sasa. Se ia o lava i na ia mātou whanau iti. O lou mana lava le li ie ta i ala i lo lātou ola tupu ae. Ia i lo wanga li lei ma e whaatasi ia i lātou. Nga lue ina i lo mana lo lātou ola whaale anganga. Ina ia mana tua pea i teimi uma. Lo lātou whaatua tua ma le taritonu i la uafio. O la uafio le alofa tu noa lau. Mātou te tālo. Mana tuana i o mātou a inga o mātou le mafuta ma tāpua i whaatasi. O e o tāpua i mai maota, o e o whengai mga ruenga, o e o whengai ma whainga malanga. O e fo ua tuua le atunu o no le wha moe moe o le ka le sia i lana whono usu. Tau sia i lātou ma wha manuia i lo walofa ma lo wanga le leitele. Wala au lo mātou atua, alo whangia sa moa na lua, lau kālesia, iana whainga malo, maona tangata anu. Ia i lau alofa ma lo wanga le leia i lātou uma. Whamanuia fo i le neia tunuu. E kālesia ese o tāpuai, ma vivi i ai i la uafio. Tai nane fo i o whainga malo ma na pulenga. O se tete fo i maona tautainga. E iai lo walofa ma lo wanga le tele tangata anu uma le rie. Mātou maua lava le file mu. Mana tua ila mātou tatalo le whenga iai o atunu uma vātau. Tele o mawhatia. Le rie e fo ina le file mu. Whaia mo i mātou ma e whaava ai o mātou mata le siri ese o au wawenga. O e o mawhatia. Alo whare ali e te tausia i lātou. Mātou te tālo le mātou tua ua o lau fia o le fōma i o fōma. Tino i le mawhauwhau ma le anganga. Tō tele i mātou o whea ngai mati ngā o le tino. Alo whare ali e te tausi mai. Tō tele fo i nisio i mātou.
Whengai mati ngā mawhitianga o le loto ma le mawhauwhau i le nei lava i tu aso. Ia o atu i aile li ie, le mala malama o lo walofa tu noa. Na ia la bea i lo lātou ola. Na ia whaasanga tonu lo lātou whātotua. Ma ia mauti noa lo lātou whāmoe moe. E te le tu la fua ina tangata uma. Mātou tatalo moa mātou fuafuanga i le nei asa. Ia e lofa e te whaatasi mai. Le nei fo iwa iaso maana whaatataunga. Lau e kālesia tangata malana le ainga. Whamoe moe foi o le tuua ai o le mātou ainga lotu nei o no le fono usu o le kālesia se aso le nei vai aso. Manutia lo mātou ola pui pui mai la ua fio. A mātou whalongo i lau feta lai mai. Whaongar whaatau waa o lau uauna. A mātou Faamanatuina lo walofa tu noa e ala i le tarisuanga lo mātou wali i o Yesu. Whaapa ia mai e la ua fio. Nisi o a mātou tatalo. Whaatasi ai matatalo i le loto tangata lava ia. Tui nā atu lava i luma o la ua fio i le ava ma le mingau te le whaia lo finangana. Ai le o mātou loto, mātou tatalo e ala ia Yesu Keriso o mātou wali i ma mātou whaola. Amene. O te tuatu. Pese o le aso o nei, o te tuua.
O le launga i le suafa mamalu o le atua tolu tasi pa ia, le tamā le alo ma le angang sa. Amene. Ua maua le matua, mai le tusia Paulo lana i Kalesia i Roma i lona mta upo e wha. Ua ufanga ina le whai upo e luas furu ma le whai upo e luas futasi. Whaafonga. E lei masalo vale ia ma le whaatua i le mea na folofola ina i le atua. A ua maa losi tele o ia i le whaatua. Ua vivi i atu i le atua. Ua na mauti noa fo. E mawhai ia te ia o na whaia o le mea na fola ina e ia. Romans chapter 4 verses 20 and 21. Put together it reads, no distrust made him hesitate concerning the promise of God. But he grew strong in his faith, and he gave glory to God, being fully convinced that God was able to do what he had promised. O le manatu au tu o le neia sa. O le fatu atua e va ai mamao ai. O le fatu atua e va ai mamao. The theme for this morning, the faith to dream. The faith to dream. O le fatu atua e va ai mamao. O le whaasi no ala lea i le soifua o le tangata. Ua tali tonu ma le mauti noa i le whamaoni o le atua. Le whamaoni o le atua i ana fuafuanga ua loa o na whaata oto mo lana tangata na whai. Ua loa o na whaata oto mo tangata uma taito tasi. Ua loa o na whaata oto mo le ainga, mo le ekalesia. O le whauinga ina whaingo fia lea mo au. O upo Paulo o whai matatou matua, e whaata tau i le whaatua tua o Aperamo. E lei masalo vale ia ma le whaatua tua i le mea na fola ina i le atua. A ua maa losi tele o ia i le whaatua tua, mo vivi i atu i le ri. Wana mauti noafo, e mawhai i ate ia. O na whaia o le mea na fola ina e lona atua. Vaenga muli o le matua, o lo au mai manino ai i le ngangana e leni, le winga o le vaai mamao. Dream a whasa moa e tātou o le miti. O whaaloalo o le miti o le wha le pō. A i le ngangana e leni. O le dream o le vaai mamao. Wana mauti noa fo. A pera amolea. E ma whaia ia te ia. O na whaia o le mea na fola ina e lona atua. O le sila mamao a le atua i lona lava alofa tunoa. Ua o ngā tasi. Ma le vaai mamao a Aperamo. A wā ua mauti noa le leie a Aperamo. Le wha maoni o le atua i ana folafolanga. O folafolanga fo i a le atua. E au mai whatasi ma ana whamanuianga. E ofo ai le tangata. Pei lava na ofo Aperamo. Na ofo lo na loto. Ofo fo i le loto Sara la na va. Ina ua tau nuur folanga le tua. E ui le matu tua o la soifua ma o la tausanga. Aina whanaua e Sara le tama o Isako. Le tama o le whengainga. O le wha aua wina lea o le folanga le atua. Na wha ai loa ia Aperamo. A o iai uro i karitai.
ua vaai mata, ua moli mau le ola, ua tupu tele lona whaatuatua, o lana tali i le atua, ua vivi atu i a teia. A o ina militino le miti e le atua maana fuafuanga mo lana tangata, ma le mauaa o le whaatuatua o le tangata, e te tau ona ofo. E te tau ona ofo le tangata i mea sili o whaia e lona atua, o mea e winga ese, e le ma whaia le malosi o le tangata ona whai, a e ofo fo i le atua, i le whaatuatua, ma le loto mau o lana tangata na whai. O le wha moe la o Paulo i lana tusi lau kerisiano nei Roma, ma toi wha matala ai le tala lea ia aperamu. Ina ia whai mawhafo o le wha fita auri na tupu i lea vai taimi. O tala inga se se. O awa onga se se anisi o le au iutaia, ina i tangata o nu ese. Whai maila lato tala inga. I au tau tausi le tula fono mose. Ona o whatoa ma whai lea ona maua e o tau, le wha o le tanga ua whaia e le atua, i a Iesu Keriso. O le wha sa onga la e Paulo le tala inga se lea, le iai vaenga lea o le talanta tau whaitawina, na ia whaamanatu ai, le tala ia Aperamo, le tamao le au whatuatua, au ai mua ma mau Aperamo ia Mose, a le whatuatua o Aperamo i le tua, malona mauti noa le whaamaoni o le tua, lea na mafuai, ona tupu wae Israelu ma isinu. O le whatuatua o Aperamo, e whai ma whaataita inga o nuu e tele. Sila mao lea le atua i lona lava alo whatunoa, i lona fina ngalo tutasi. Lea fo ina ia awina ma ia Iesu, lo whaola, ma lo'u whaola. Iesu e osi le taulanga, i lona soifua a toa. Ina ia maua e tangata uma, le manuia o le atua. O le au ngani a Paulo i au kerisiano o i Roma, ia whaatuatua loa i le nā. Pei ona whaatuatua a Peramo i le atua, ma le sila ma maua le atua, o le nā, le wha o le tanga o whawhaia, o le taiala le nā i le maftanga e whaabavau ma le atua. Le atua e alofa le atua e whaamaoni, le atua e mauti noa, e tau nuu ana wholwholanga. O le miti lea le atua o tau nuu. O le sila ma mao lea le atua. Le wha o le tanga mo tangata uma. Le wha o le tanga o tu lima mai. Ona o Iesu Keriso. Le wha o le tanga le atua tātou te sapi ai. Ma tātou ai ona manuia e whaababau. E le toi tau sa ilia, taua o nei, whaatuatua o lauwa ai mamau lea. Romans chapter 4, verses 20 and 21, Paul wrote these words about Abraham's faith and trust in God's plan for him and his family. He wrote, "No distrust made Abraham hesitate concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, being fully convinced that God was able to do what he had promised." And there's the theme, the faith to dream. Abraham, the father of faith
as he is rightly called and labeled, trusted God completely. When God told him to leave his original land and his family land and go with his family to a new place God would show him, he obeyed 200%. He left, took his wife and his animals and traveled. Long travel. As they traveled along the pathway God had shown him, he grew strong in his faith, and he saw God's guidance throughout the way. All was well with him, despite difficulties they encountered. He and Sarah were blessed with Isaac, the continuation of blessings because of faith and trust in God. They gave glory to God. I'm sure Abraham had dreams before God told him what to do. He had dreams of his own. But God had a dream for Abraham. He had a plan for Abraham and his family. And Abraham aligned his dream with God's dream, God's plan. And here we have faith. Faith to dream. That is faith to dream. It's not my dream. I dream a lot. But there's God's dream. There's God's plan for you and I. And that's the dream. That's the plan we have to hook up to. My friends in faith, yes, we all have dreams. We all have plans, and we strive to fulfill our plans and our dreams in our lives. Today's reading teaches us that God also has a dream for you. God has a plan for you, as he did with Abraham. And if you fully trust and have deep faith in God, God will fulfill that dream and his plans for you in your life. How do you know? Pray to God. Talk to God. Pray to Jesus. Talk to Jesus. What are your plans for me now? Should I put down my phone right now because the pastor is preaching? Should I look up or should I sleep? Pray to God. God has a plan for you today, this week. God has an overall plan for your life. And the one thing that God wants you is to trust him and have complete faith in him, and all will be well with you. A father, a pastor, not a pastor food, but a pastor, a minister, church minister. A pastor asked his 12-year-old son, the only son, and the one child they had. He asked him one day, "What do you want to be when you grow up?" What do you want to be when you grow up, son? Can somebody answer that for the son? The pastor asked his 12-year-old son, "Son, what do you want to be when you grow up?" Can somebody guess the answer? Pastor? Great, yeah. That's the answer that the father, the pastor, expected. He expected his son to say, "I want to be a pastor like you." Instead, the quick answer he gave to his father was, "Dad,
Let me see what I wrote down. He said, Dad, whatever God wants me to be. That's his answer to his father, the pastor. Whatever God plan wants me to be. Whatever God's dream for me, and I'll be that person. That's a jackpot. So the young ones, the youth, you have plans, you have dreams, pray to God, pray to Jesus, talk to God, talk to Jesus, talk to your parents, talk to your guides. Jesus will fulfill, because his plans is for you to be kind and love your family and your friends and be respectful to all people, even in church. God bless you. Yo la ingai o le atua, o le whātua tua e vai mamau, o le taritonu ma le mautinoa, i le sila alofa le atua. I ana fuafuanga tu mamau o uma on whāta oto mo lo so i fua ma lo wola. I o ngatasi le miti le atua ma lau miti, i at nili tino whātasi o tāma nao, ma le fina ngalo o le atua. To ono ma le Cecilia ma le ainga, o longa ma sione ma loutou ainga, mātou la ngona loutou whanonoa, ono o mafutanga pele. Ao le whamanatu i le neitai au. I au tau tari tonu ma le mautinoa i le alofa o le atua. Na ia whaia ai, le ala tātou te mafuta ai mai ai le ola e whawawau. E ala i lona awina mai o Jesu Keriso e maliu. Ina ia tatala ai le oti. Ai tātou mafuta ma le atua e whawawau. Le ai ta oto i autou ruma le kālesia. Whātua taritonu maolai. E lesto ina o le ainga o rita. Walata, ova mare ono sfulu, on tausanga. Na aruran malanga i New Zealand. O le whato a alu ale o to ina i se vaalele. A o nafo i aso. Pe au no tausi la fia tātou ia mai polu. E matua whai le leite unga. Le ofu ai fau ma le ofu tino fau. Ma le ula. A lai alu i New Zealand e le o alu le langi. Na alu leo to ina. Alu a mare popole. Na whai i le lo matua. O te popole lava i malanga le nei. Nei au le tau nu. Lai whaatari mai au kilani sio na fine. Ia, tau nu to ina solonga le an malam. Tabari atu i whafo, whaatari mai sio na fine. E vai mai teine. Te lava e ese meo whaale tonu yo na au. Ono siri le iai, ta maa oa mai oe. Na ala malanga. Na le an malanga al vaalele. Wat pe ese meo tau whaale tonu a oe maa losi a oe whain mau manga. Ho mai oe. Le whai tū la na sau al vaalele. O te le inofo le le ilo unofoa. O te sau whai a e te e o vai. Ilo popole ne i pa u le vaalele. Lea lai maa fua i on ti ngā na au. E maa fua ona le tau folanga le atua. I lo so i fua ma lo uola. Ona tātou te whaaloto loto lua. I le wha maoni o le atua. Sila i le talisuanga le ri. Le ata manino lea o le wha maoni. Ma le alofa o le atua. Na fio mai ai. Ina ia whaolaina oe whaolaina. Ina ia tātou mafuta i le mafutanga. E whetari tonu ai. Tu mau le tuarvi inga nei e o i le whababau. Amen.
Oe nā le tangata. Oe nā le tangata. Tātou kese ai.
Aia i le whātonunga o le nei Sauniga, pe ona maua ai mai le apostolo Paulo. O le ala pōna whaalata i nai lo tātou alii o Iesu, na ia tango ai le areto, o ia whaafitai, o ia tofi ona whetalai atu lea i lo na uso. I nā tango ia i nā ai, o lo tino le nei o tofi masui o outou. Ia outou whaia le nei mea whaamantunga i a te au. O ia whapea fo i le ipu, o ia sitia i o lātou ruma ua whetalai atu. O le ipu le nei o le whengainga fau lea i lo toto. Ia outou whaia le nei mea whaamantunga i a te au. Wa o asa umatou te aia i nei a reto ma wheinu le nei ipu. Tau te whaamanatu ai, le maliwo le ri, se ia toia fio mai o ia. Na mumuala lātou tālo le whaafitai, le tātou ifo mata tālo i le tua. O le whamaoni o lo walofa le ali e, mātou te matua tari tonu, ma i o eina. A wā o le ata manino lea o lo walofa tu noa. Le sili ese o au me te whaia. Na e awina mai ailo walo pele o Iesu Keriso. Le tā ulanga ina ia whaola ina i mātou. A o lana polo inga lea. Ia mātou wha wau lan tarisuanga mātou te talo. Whaamanuia lau e kālesia mau tangata whaatuatua. Whaamanuia ti a kono o le a tautu. Whaapaia le a reto ma le waina. Whaamanuia i le awa o ma le wharitua na tāpena ina. Tālo e ala ia Iesu lo mātou alii ma lo mātou whaola. Amene. O lea lawa pōna whaalata i nai le alii o Iesu. Ma ia tango ai le a reto. O ia whaafitai e pe on tātou whaafitai ai nei. Ona tofi lea ua whetalai atu i lona au soo. I nā tango ia i nā ai. O lo tino le nei ua tofi masui o outou. Ia outou whaia le nei mea whaamantunga i a te au. Ma le whapea fwoi ono tātou whaia. O le atau au i nā atu le whatusa o le tino o le tātou wali i a whai e te maua. Tā ofise i o tātou talia whātasi. Ia whaamanuia le atua i le ngāruenga, o atu ia male manuia o le ari i e whaasoa atu. Pese se lautoru sifuru, tātou pese ai.
O lea I lo toto. Ia o tau whaia le nei mea mwhamantunga I atea. Ma la whapefo no tātou whaia. Tau au ina atu le whatusa o le toto lo tātou wali ina whaamalingi ina. A whaia maua, tā au fise o tātou talia whatasi. Whaamanuia le.
Le atu ai, wala au I lau whaamanuia I lo lātou wanga le lei matupe o tu whaatasia o no le whaife au ma le tōrua ma le whanau. Tainane fo inisi o la fonga o whaataunuina. Mātou wala au e whaamanuia I lo lātou so I fua. Anga le lei la o fio I mea uma o lātou whaia. Mātou wala au le ri e ala ia Iesu ke riso le foa I o foa I. Al manuia ma le file mu, le alofa ma le anga le leitele. Le maaftanga le motusia ma la ufio le atua tol taspa ia le tamale alo ma le anganga sa. Ia ilunga o lo ainga lotu umanei. Ia ilunga o le lalo langi na e whaia nei e o I le whaavavau lava. Amen.